Satu. Wimbekara pacang kekawitin titia untuk nomor undi Siki. Nomor undi kalih mangge sayaga. Swastiastu. Pasta titiang niputu Nadela Vitasari saking kelas 7D. Sane mangke titiang jadi makta yang puisi sane memurde rasa. Ritat kale palemahan jagat Bali. Kas keasriane urip negara ngawinang kedamanai keasrian palemahane nanging ngantekin palem nenten rasa asa tresna re palemahan pecah telah ngireng makin pinahin sarang dap-dapin Yowana Bali patut ngambil rasa apang santi lan jaga tite Om Santi 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 Om. Swastiastu. Wastan titiang niputu bintang yang bisa ke kelas 7A. Jadi tiang lekar muacan pusi Bali sane memurde rasa. Ritan kala pelemahan jaga Bali ne. Kasok kasrianane kadura negara. Ngawinang kadaunan nyaksiang kasihan pelemahan nangin memangkin pasangan teken pelemahannya nenten madue rasa tresna ring pelemahannya bejah telah irek mangkin pinahen sedang dak-dabe Yohana Bali patut ngambil rasa abang santi lan jagat tiang bubut antuk para misalnya Om Santi Om Swastiastu. Wastan titia Pada Widya Saraswati saking kelas 7C. Sane mangke titiang jadi wajah puisi sane mangke rasa ritat kala pelemahan jagat Bali asa keaslian kadura negara ngawinang kedam mana nyaksian keasrian nanging memang bangunan teken pelemahan nenten madue rasa
Sakti. Kadek Siska Andreni saking kelas 7B sani makin titian jadi mubisi Bali sani mubude rasu ditakal palmahan cakap Bali kamu keasriane kedua negara kedaut manahe nyaksian keasrian palmahani angging nimakin paunan teken palemahan nyani nenten medue rasa tresna ring palemahan nyani pecah lah penyang iring makin binahin sandang dab-dabi Yuana Bali patut nambah rasa amat satu lan jagat kita santi santi santi